Salibonani, ngiyabonga kakhulu ngokuthi liklikhe ivideo le. This is the week of entertainment lapho eselinika khona indaba ezimnandi ukuthi libekwazi okwenzakalayo elizweni lethu. uSifiso Meyiwa umfowabo kaSenzo Meyiwa uthi uGininda uphambanisa icala leli ufuna iqiniso lingaphumi. uSifiso Meyiwa ke yena nguye othi uGininda uphambanisa icala leli. Uthi uGininda into azenzayo zitshengisela ukuthi ufuna icala leli lingaphumeleli kube licala nje elizathula. Uthi uGininda wafihla istatement esiqhakathekileyo esaphuma ngo-2017. Istatement lesi siqhakathekile ngoba kuthiwa sasikhuluma konke okwayenzakalayo kuSenzo Meyiwa mhla ebulawa. uSifiso uthi uGininda wabuya le-evidence engamanga ecourt wayenza amadoda lawa ukuthi bavume ukuthi babulala uSenzo Meyiwa kodwa kungamanga. Lokhu besenzela ukuthi bangavuma ukuthi babulala uSenzo Meyiwa okunengi akusoke kuvumbuluke. Ngo-2021 uSifiso wathi uGininda wakhipha istatement esasuka ku-brother-in-law wakhe esasisithi uTumelo Madlala wathi ukubulawa kukaSenzo Meyiwa kwakuliphutha. uBhekicele yena uyala konke lokhu uthi idocket lokhe likhona emapholiseni. uGininda yena konke lokhu uyala. iSAPS yona ithi uGininda lokhe ekhona ku-case lay. uSifiso ufuna uGininda abotshwe kodwana-ke i-judicial system yiyo ezakhangelisisa indaba lay, yibo futhi abazayenza i-decision yokuthi asale yini ku-case lay kumbe aphume. Ngiyabonga kakhulu ngokulalela, melela enye ivideo. Ungakhohlwa to hit the subscribe button.